Maombi yako hata familia yenu haiombake, yako we peke inaweza okoa taifa yenu. Hata wengine hawaombake, maombi yako inaweza acha huyo kaka yako, huyo mama yako anaishi. Kuko wengine watu wenyewe hawangefikisha ile miaka, lakini kwa sababu unaomba wanachungiwa na hiyo maombi. Mungu anatesa watu huku, lakini anakubali mtu mwenyewe ni mwaminifu apate chakula. Ndio Biblia inasema pakionekana hata mwenye haki mmoja, sitangamiza taifa. Ambia jirani yako usiko na jizarau. Mwambie usiko na jizarau. Kama uko mwaminifu kwa Mungu usiwe jizarau neno. Kila kitu inafanya nini? Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akamwambia nimeandaa kunguru, itafanya nini? Tega masikio, kuna pale mimi nakupeleka. Nimeandaa kunguru, itafanya nini? Itakulisha. Number 1, kunguru inamletea mikati. Number 2, anakunywa nini? Anakunywa maji. Huyu mtumishi sana kunywa maji. Yenye inamuletea hii mkati ni nini? Ni kunguru. Kunguru inatembeaka na miguu, inapandaka juu. Elia naye sasa alitaka panda mbinguni, alienda na miguu, alikufa ama alipanda juu? Unaelewa kama kila mtu wote mwenye anazingia kwa maisha yako, kuko kitu anaweza kuongezea. Manake marafiki zako watatuambia kama wewe ni nani kesho. Kunguru inapandaka juu. Elia naye sasa anataka kufa, hata kufa atapanda. Kwa sababu gani? Ni kunguru ilimutembelea. Manake marafiki wote wenye utaunganaka nao wanatuonesha kama wewe ni nani. Kwa hiyo ukikuwa rafiki wa kahaba, tutajua kama wewe na wewe siku mbele utakuwa nani. Kama ukizoeana na manabii au wahubiri, utakuwa kama mhubiri siku moja. Kama wewe ni mtu wa waimbaji, kuko siku tu mwenye utaanza sikia kuimba. Kama unazoeana na watu wafanya biashara, ile roho ipo siku itakuingia. Ambia jirani yako unazoeanaka na nani, na njoo rafiki yako. Mwambie rafiki yako ni nani. Mama, kuna pesa inaingia kwako, inaona kuna ushuhuda ya pesa inaingia kwako, na ulikuwa utafanya accident, Mungu anazuia. Ndio maana Elia iko kumaombi, wakati iko naomba, na Biblia inasema akaomba siku 40. Wakati alitoka hapo akafanana nani? Mungu. Kwa nini anafanana Mungu? Kwa sababu alikuwa muwepo ya Mungu, akazoeana na Mungu. So ukiona uko na rafiki mbaya na hautaki utembee vile, amua kujitenga naye. Kuko mtu mwenyewe anaweza kufanyisha dhambi na hata ulikuwa una roho ya kufanya dhambi. Kuko mtu mwenyewe anaweza acha unaiba, unaanza iba mambo za watu na haulikuwa kama mwizi, lakini kwa sababu roho yake imefanya nini? Kuko mtu mwenyewe anaweza acha unakuwa na pesa, hata ulikuwa una roho ya kupata pesa, unakuwa na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, Mungu ni connect na marafiki wazuri. Mungu akuconnect na marafiki wazuri. Warafiki wenyewe watakutoa pahali wanakupeleka pazuri, tena munjia yenyewe iko sawa. Mbona ulishaka badilika? Mbona umechange sana siku hizi? Nimechange kwa sababu na wewe niliona umechange. Labda nilikupendaka juu uko mwa hiyo line yenyewe mimi napenda. Wakati nimeona umechange nda change. Mbona unavaka smart siku hizi? Sasa kama Mungu amebariki mtu, kama Mungu amenibariki, nisivae smart. Sina watu smart. Nilikuwa kasivake smart juu pesa ilikuwa yakua. Pesa ilikuwa ndavaa smart. Kama pesa imekuwa ndatembelea gari. Kama Mungu ameshafungua mlango, ndafika mti wangu yenye ndaanza safiri, kwa sababu ni time, is my time. Wewe unapenda sasa, nilikuwa siaolewa, nilikuwa rafiki yako. Sasa nimeolewa, nataka tena tuko marafiki. Wewe hujaolewa, mimi nimeolewa. Urafiki itakuwa gani tena?
tutaanza salimiana tu, mimi ndazoeana na walika yangu. Kuko wengine maisha Mungu akikuingiza ndani, usijirudishe tena kwenye unatoka. Hapana. Kuko level Mungu akikuconnect nayo, usijirudishe kule kwenye hapana. Maisha mengine Mungu akikuingiza ndani, enda hivyo hivyo tu. Wewe Mungu anaanza kuconnect na wakubwa wa rais, tena unapenda urudilie kwenye huko. Umbwa njoo ikikula vitu ikitapika, tena na kama take vitapikio nafanya nini? Kwa hiyo unafikiria kila mwenye rais alisoma naye, unafikiria njoo marafiki? Njoo vile unafikiria? Kuko viwango Mungu akikufikisha ndani, ile viwango inakuletea marafiki va ile. Okay, mwenye anauzaka magari, marafiki zake ni gani? Okay, customer wake ni wa kuuza makaa, atafika hapo? Mwenye anauzaka nyanya atafika hapo? Unaelewa sasa, kama ukishaokoka unatakiwa kukuwa na marafiki pia wenyewe wameokoka. Mtu mwenyewe unaweza ongea naye kama hajaokoka, labda kama mnafanyaka naye mambo ya business, hapo ni sawa. Lakini heko rafiki yako mnafanya mambo ya business tu, anaweza kuwa customer au mnafanya business kama hajaokoka, lakini hawezi kuwa rafiki yako, atakutoa muimani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akaniambia, sasa kama iko na pesa na kama ni Freemason niko na pesa, nataka nioe na niko Mkristo, ndakwambia tu uache. Kama unataka utumike shetani, haya. Kwani kuna mtu mwenye iko tayari kuacha pesa, kuacha Mkristo, aende tafute shetani. Bwana asifiwe sana. Haiko wapagani wote njoo wanagusaka madawa ama njoo waganga, hapana. Unaweza fanya nao mambo za business. Unaweza fanya mambo za business hata na Waislamu, kwa sababu biashara ni biashara. Lakini kufahamu na mtu biashara haiko kusema njoo mmekuwa marafiki sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtu wote mwenye hakuelewe, ukiona mtu hakuelewi kukitu, usitembee naye, kwa sababu mutakosana siku ziko mbele. Na ukiona watu wamekaa kwa urafiki miaka 2, miaka 6 au ndani ya ndoa wanafikisha miaka 10, manake walishakaelewana. Manake wakikosana wanatubu, tusameana, wanasameana. Wanaweza pigana leo, wanachapana ndani ya ndoa, ndani ya nyumba, wanatengeneza tena, usijingizake muvita yenye hii urafiki imekaa miaka alafu unatengia hapo. Kwa sababu wewe usifikirie kama ile siku wamekosana, usifikirie njoo mara kwanza. Inaweza kuwa tani njoo mara 10 au njoo zaidi ya mara 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia jirani yako usikosanake, usiingiake mu mambo zenye hazikuangalia. Wewe unaona mama fulani iko napigana na mzee wako, na ule mama naye ni rafiki, uko rafiki ule mama, wanapigana, alafu unakuja unaanza piga mzee ule mama. Sasa taungana, ule mzee atakuchukia. Nyoki ningilia mwangu ndakuchukia. Hapa walipendanaka, nyinyi mko warafiki, hapa walipendanaka ni bibi na unataka ingiliaje? Na usiko nakubali kukuwa nafuatilia maisha ya wengine, hapana. Unapasha ishi na mtu na ufuatilie yake maisha yake, na mnakuwa warafiki. Unaona kitu yenyewe nachaka unakosana na watu, wewe unapenda uingilie mtu kwa maisha yake ile tu. Kuko mwingine mtu unaweza ishi naye, unaishi naye vizuri, usifuatilie hata maisha yake. Mko marafiki, mnaongea, lakini haufuatilie yake maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuishi na mtu vizuri ni kumuelewa, ni kuelewana, ni kumuelewa, ni kufanya nini? Kama hautaelewa mtu, hauwezi weza kuishi naye. Mtu wote mwenyewe utaelewa, ndio mwenyewe unaweza ishi naye vizuri. Kama awe dada, kama hujamuelewa kaka, utakuwa unamwambia huyu dada anakuwa mbaya, huyu dada haiko sawa, huyu dada ni mtu mbaya, siwezi muoa. Kumbe wewe ndio mbaya, wewe ndio hujanielewa. Ambia jirani yako, wewe ndio hujanielewa. Ukinielewa utaona vitu viko sawa. Usiwahi ambia mtu kama anakuwa mbaya na hujawahi msogelea. Sogelea kwanza mtu,
alafu uishi naye, alafu utambue kama ni mbaya ama uliamua tu maneno zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia jirani yako usiamue. Ambia jirani yako usiamue.